Hauji Pawagi Maruiba Pauxing. Miyamgi Numita Wakat Palakpagi Masing Hantaratuna Tagat Palakpagi Masing Yang Pelali Haina Chief Minister NBD na Fongdo Kre. Amadi, Paliba Sarkar Siname Kabanisaki Mayukta kan Matabak Kayalo Kalabasu Mapam Kradadi, Pong na Yu Yonduna Lede, Police Personnel Karagi Sandan from Lambi Oiduna Lede. Kurumjari. ISTV Pawmiyang Tabirba Sumutaram Nokchari. Hauzima Pungi Bapau. Chief Minister Gi Miyamgi Numit Tauram Ngasi CM Secretariat Pangtukre. Miyamgi Numit Haudokpada Wakat Kaya Laklamba Adu Sarkar Sina Tabak Oina Pakat Kibadagi Ngasi di Mi Lakpagi Sang Hantarakle. Masi Sarkar Sigi Mai Pakpagi Kudam Amani. Tongan ba Wakat Kaya Laklamba Adu Hauzikti Pakat Kibatabak Adugi Tagat Pa Fongdokpa Lakpa Kaya Su Yaure. Haujik Lagliba Wakarasi Maru Oina. Masana Masabu Hingnabagi Lambi Pinaba Amadi Yum Sanabagi Lon Longnabana Ayambane. Miyamgi Wakarasi Makatana Dumak Leptana Pangtuk Higani Haike. Chief Minister na Makatara Duna, Sarkar Asina Sahi Ama Mapung Park Pagamari Lainana, Miyam da Kudol Tamgadoriba Tongan Bas Kim Sing Asigi Manungchana, Bharati Prime Minister Narendra Modi na Manipur da Laktuna, Manipuri da Sagarliba Secretariat ke, Ministerial Block Thobal Dam, Dolai Thabi, Sangaduna, Miyam da Sinagani. Prime Minister ke Kongsat Aduna, Sports University, Sananaba, Regional Football Academy, Linkatna Bagi Urep Yung Tamnam Gani. Masigi Sabsaba Sedul Yatok Paloi Haike. Sahi Parak was at the Uriba Posi, progress satisfactory way. I know the Manila woman, the Praja Awab Masin under Eka, whether benefit Pikiba, Nayam, but again in lap, but under Asia. We're satisfactory. How would the government give labor performance to them satisfied way? Secretary name? Queen of the kind of honors, Tobalama almost. Yare dolai thabi su beres ke duri almost yare sports university ki jatra hun bedu mane adagi amar regional football academy simata kai kanna ma lak da honorable prime minister lak da jatra hun bi hai ge na adu ma lak pu se ai ngasi sat kane adu confirm to guni adu home minister di soila ani rajnath ji di 14 la ani adu ma lak da sanga ka da ba khoi atai tai hai tare mayam ma 80 90 100 muki me da khoi prepare to ro ga lai re Miyamgi Numita Saruk Yabal Lakiba Handag MPS Sinaloba Medical Officer Entrance da Mai Palakraba Candidate Amana Fundura Kibada Sarkar Asina Tabak Lobada Transparency Amadi Accountability Mapung Pana Tabak Wina Chatabagi Kudam Handaki Selection Asina Takle Masina Haurakliba Mahiroi Singh Hena Pugning Tagat Pagaloina Tungi Future Swedana Fanglagani Haike. Ngasi akoi selected candidates of Medical Health Service Manipur Grade 4 na logdan pagdokiba MPSC na logdan pagdokiba Grade 4 exam do selected candidates karagi representative oina ibani laksabani ado Manipur Sarkar amasung MPSC bu thagat phongdok chaba laksabani hadak Manipur Sarkar na sumaina tawidona chei hongi matungda yam clean oina transparent oina genuine work ama tawraga akoi selection phangjaba jai yam harawa pokchai akoi yankai mari khanme matungda interview da yankai humdoi khanjabani se matungda su koi BJP Sarkar Manipur ge asina achum thabak tawrakani haiba koi yam thajaba thamjari Paliba Sarkar Asina May Kabani Sagi Mayukta Kanba Tabak Kaya Lokalabasu Mafam Karadadi Pong na Yu Yonduna Lede Police personnel Karagi Sandan Pam Lambi Oiduna Lede Chief Minister N. Birena Lutingba Sarkar Asina War on Drug Ki Mayukta Lan Sataduna Amadi May Kabani Sa Tingnanaba Akanba Tabak Thoram Kaya Lokalabasu Infalgi Mafam Kara Yauna Tongan Ba Mafam Singda Yu Pong na Yonduna Lede Numidanga Thingba Fawba Lambi Sorokta Yu Yon Pamgi Akoibada Mi Group Punduna Lede Hariba Mafam Singasi Marilainaba Police na Thingbagi Mahuta Makoigi Sandan Pam Lambi Oiduna Lede Yu Yoli Bakanguna Su Police ta Paisa Pirabadi Karishu Tauroi Haiduna Nomagi Fong na Yu Yon Bagi Chang Hengalagle Masina Lambi Satok Tauriba Miamda Kudong Sanda Batanatana Yumtang Nariba Amadi Lekagi Miamda Su Koishang Nabapokale Sarkar Sina May Kabani Sagi Mayukta Paikaliba Tabak Thoram Singasi Mai Paknanaba Marilainaba Singna Hena Kupsinna Yangshin Haning Bagi Apama Thamnarakle Amarom da Kangpupi District Manung Chanba Denken Village da Tharamba Lupa Crore Mari Henbagi Popi Pambising Narcotic Affairs and Border Police Cycle Police NCB CVN MR IRB Imphal East Police Amadi Kuntrani Pansuba Sam Rifles ki Apunba Kutpu Amana Yantatuna Mangan Kre Panbayai
Police Narcotic Cell amadi Narcotic Affairs and Border Police yauna mari leinaba singna lupa crore kayagi Poppy Pambi kaya yantatpagi thabak leptana chatharaklabasu ngasi fawba Poppy Pambi sing adubu tharamba miyoi sing di phagat palaitre Poppy Pambi adudagi sungdoklaba matungda kani oina yonanaba puthorakpa miyoi sing di phagatpagi thabak leptana chathare Akam Patalaiba National Institute of Electronics and Information Technology Imphal da Electronics ki trade sing da chatharakpa PMKVY Skill Development Training da sarukya kiba trainee sing da certificate sing yentokre Institute of Sigi Sports Mitsu Hogdokre ngasi ki thoramadu da Rajya Sabha gi MP KS Bhavananda NIC Manipuri Information Officer KS Rajan Nailit Imphal Kohima amadi Agartala gi Executive Director TS Prameshwar Susarukya ke MP Bhavanandana Certificate Kaktana Skill Development Training gi wahan tok lehen bangamloi Manipur da myoi lak kuntrarom leiba sida myoi lak manga fawba thabak pi bangam driba si aruba phibam amani masida ekoi punna khanamina batangai fade haike Hari sakam su yang tahu ni hai. Aduh masih Narendra Modi na lakpate ki dia bagi Prime Minister api Narendra Modi api ini sakar hai betul. Sini lakpate ki dia anything mana tahu mau macam mana aduh Congress tu sih yang pergi doing cakap dia mana tahu misalnya orang program tu dah ni ada tahu mau nak ni begini kami PDS item buairo gas item buairo. Mana hana tahu mau nak ni nama ni cakap. Aduh apa ki Prime Minister ki difference je ni ho. Mana lah pergi direction mau main ni ni. Skim dah pergi mau tahu mau dia. Aduh mana hana tahu itu pergi. Gas macam dah hai lo. Kamu macam tahu ga gas si kamai tu streamline tu boleh hai lo si kan kan dia. Aduh saya transfer na bin Narendra Modi na Prime Minister. Ni betul mesti orang anggur kan. Si streamline kamai tu boleh hai ni kok tu ni dah si leadership tu boleh dah galis. CPI Konthozam Local Council gi Yangkai Matoi Subat Sahi gi conference ngarang Kangmong Farming Cooperative ki hall pang thokre conference adu da Konthozam Kendra da ising ichaw mayuk naba ikang thokpa amadi thakna naba ising phangdaba gi awaba mayuk nariba si kokna naba kupna khana nei na kre conference adu da Comrade Okram Ibotombe Comrade Irom Kuper Comrade M Joy Kumar Luwang amadi Comrade Kishore Sandrana organizational report amadi political report puthokuna khana nei na ke hauzi aten ma brem talokjare For the first time in Manipur, MS Sophia Traders brings you Railstar quality lubricants. Lubricants of all kinds of vehicles. Hydraulic oil, gear oil, brake oil, axle oil, coolant, bearing grease, etc. Now available at Railstar Building, Langtabal Leb, Imphal West and at authorized dealers across state for a smooth drive. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu Baba Greg John gidi tatatis college di mamal suma phone kuding chamane yo suma ngaro pista salabnina adu suma takta superlink footing gi offer mayam piri sidi tas electric drum no sin bagum na yoti sin bayar dudi sanagi mohut yang na sin bayar kai do ina kana no kai ina kai do biyo masih pumna Loi lebih gari ahan bagai tuang mengam terus ni. Pura lagi tuang ni kali ba, nama itu ikai terus. Senbun putuk lebih dengan terus. Senbun putuk terus lebih mengam terus. Imphal Finance tersalo. Ayo ahan balai mengam terus na. Imphal Finance tegi loan ni lalu. Imphal Finance na nunggu di mana udah gari loan lalu ya, tuang capa piseri. Atau napa makan gari kuring mak lalu bayar ni. Break matung da mamu taram nokchare makata ba pawda State Agricultural Management and Extension Training Institute Samiti na sinduna State Agriculture Fair 2018 ngasidagi iboyama sumang nila sanglen da hukre hawdopagi tharamda Manipur Sarkar gi Chief Secretary RR Rashmi Agriculture gi Additional Chief Secretary Dr. Shuel Akhtar amadi Agriculture Director PS Rajendra Singhana maru oiba mir singoina saruk yake Panthoibi Housing Finance Company Limited ki makada leiba Panthoibi Microfin gi taramde suba branch office ngasi singjamai supermarket hangdukre company asigi managing director cum chairman TS Hemona phungdorakpada
ngasi hangliba branch asina singjamai gi akoibada leiriba miyam maruoina business tawriba singda kanaba kaya piba ngamlagani athuba matamda Guwahati dasu branch ama hangdoknaba thorang leire haike aduga semi pakagi natraga pakagi oiba yum sabitriba miyoi singda solpaina Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY Railway Subsidy Scheme CLSS ki harana koi honorable Prime Minister na 2015 da loan sabikraba adu makal gi scheme fajakrab scheme du makal sokoina subsidized home loan aduga regular home loan si so koi bijarakani harana ke koi ji bijarhi aje ngasi mapi thaba bimaksa jari Kangpokpi Youth Union Sinduna Youth Day gi thoram Kangpokpi District Headquarter daiba Matthew Thomas Ground pangthokre thoram aduda Sadar Hills ki ADC gi Chairman Hauklal Hengshing Vice Chairman Thangkajang Mishau Kangpokpi Town Development ki in charge WL Hengshing Taxation gi Inspector Palel Singshit Kangpokpi Town Committee gi MDC oiramba Haukholian Guite yauna tongan ba mi kyana saruk yake Kuki Cultural Troupe Mitai Cultural Troupe Nepali Cultural Troupe yauna community kaya gi mi singi cultural dance pangthokhe Nerokagi Sanaroi Kairang Awang Lekai dagi Muhammad Soel Sahana Laikidabada Sangakham da Leiba Nerokagi office da Nerokagi Taupuba Sing Amari Sanaroi Singna minute ani tumina leptuna awaba phongdukre Hauzik Maroiba Pawamu Miyamgi numita wakat balak pagi masing hantarak tuna thagat balak pagi masing na yang khalagli haina Chief Minister N Birena phongdukre amade Baliba Sarkar asina may kabani saki mayukta akan bathabak kaya lokalabasu mafam kharada di phong na yuyon duna leire police personnel kharagi sandan phamlambi oiduna leire Hauzi phabagi oina ISTV na pizaba paw matang solution jare miyang tabiri basungbo mukahanna khurumjai